muri leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo ibintu bikomeje kugendekera neza Donald Trump ndetse nabo bakorana nubwo uyu mugabo aherutse kwigamba ko leta zunze ubumwe za Amerika ari cyo gihugu gihambaye ku isi nyuma yuko bashimuse president wa Venezuela bamukuye mu gihugu cyiwe bigateza impaka nyinshi cyane ariko abene gihugu kuri ubu ngubu tuvugana bo muri leta zunze ubumwe za Amerika bakomeje kwamagana iyi agence yitwa ICE. Nkubwire ngo abangaba mu buzima busanzwe kuva bashyirwaho abantu benshi ntago bagiye bakira imyitwarire n'imikorere y'iki kigo. Nkubwire ngo abangaba ubundi ijambo ICE mu magambo arambuye bisobanura Immigration and Customer Enforcement, akaba ari urwego rwa leta rufite inshingano zo gukurikirana no gushyira mu bikorwa amategeko y'imyinjirize n'imisohokere, harimo gushaka no gufata abantu batinjiye cyangwa batakomeje kuba muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko, harimo gukurikirana abimukira bemewe cyangwa batanzweho ibisabwa n'amategeko, ndetse harimo no gukora iperereza ku byaha bifitanye isano n'imipira, imisoro ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko abangaba uburyo bakoma ibintu byakomeje kugenda biteza ibibazo bigiye bitandukanye n'urujijo. Abanyamerika bati aba bantu koko niba bakora ibikorwa byiza bifitiye umumaro igihugu cyacu cya leta zunze ubumwe za Amerika, mbere na mbere kubera iki bakora bihishe, ni iki gitera iri tsinda cyangwa se iyi agents gukora bambaye mask batagaragaza mu maso yabo? Ariko igisubizo kuri iki kibazo, niba nawe uri mu bajya bibaza impamvu ICE bakora bihishe mu maso, reka nkubwire ngo aba bakozi ba ICE bakora akazi gashobora gutuma bahura n'iterabwoba, kwihorera cyangwa guhohoterwa. So guhisha amasura yabo birabafasha kurinda imiryango yabo, kurinda kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kwirinda kwibasirwa nyuma y'akazi. Ariko kuri ubu ngubu rero byafashe indi ntera nyuma yuko umu agent umwe wa ICE agize gutya akarasa umuturage. Reka nze nkubwire iyi nkuru byagenze gute kugeza kuri ubu ngubu umwuka uri muri leta zunze ubumwe za Amerika n'uwuhe. Reka nkubwire yuko ku itariki 7 Mutarama 2026 witwa Brennan Call Good imyaka 37 uyu nguyu yarashwe n'umukozi wa ICE USA Immigration and Customer Enforcement mu mujyi wa Minneapolis, Minnesota muri leta zunze ubumwe za Amerika. Byabereye mu gace hateraniye inzego za ICE mu rwego rw'iperereza ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko ajyanye n'abimukira. Impamvu ibi ngibi byabaye, abashinzwe umutekano wa leta DHS ICE baravuga ko yari yagerageje gukoresha imodoka ye nk'intwaro igamije guhungabanya abakozi b'inzego z'umutekano, bityo rero umukozi wa ICE aramwica mu buryo bwiswe kwirengera. Amashusho n'abatangabuhamya tandukanye bavuga yuko imodoka ye yari iri gukurura cyangwa kugenda, abandi bavuga ko nta guhangana gukomeye kwabonetse mbere yuko yicwa. Umuyobozi wa Minneapolis ndetse na bamwe mu baturage barahakana ubusobanuro bwa DHS, bavuga ko umutekano w'abaturage ugomba kwitabwaho kandi ko ibikorwa byabaye bidakwiriye. Nkubwire ngo Brennan Call Good yari umuturage wa Minneapolis, umubyeyi w'umwana, kandi abavandimwe be batangaza ko atari yaragiranye ibikorwa byo guhangana n'abashinzwe umutekano. Hari impaka zitandukanye ku ruhare rwe muri icyo gikorwa, kuko bamwe bemeza ko yarari legal observer cyangwa se umuntu ureba uko amategeko yubahirizwa mu myigaragambyo, abandi bagahakana ko yari mu myigaragambyo yatuma umutekano muke uza muri aka gace. Nkubwire ngo iyi nkuru kugeza kuri ubu iracyari inkuru iri guhungabanya abantu cyane muri Amerika, haba muri politiki, umutekano n'imyitwarire y'inzego zishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko.
nkubwira ngo rero kugeza kuri ubu ngubu abaturage babyukiye mu myigaragambyo bavuga ko iyi agency yashyizweho na Trump ari abicanyi baje kugira ngo barimbure Amerika mu rwego rwo kuba mu cyimbo cyo kuba bakabaye kuba bayirinda. Nkubwira ngo rero iri tsinda harimo ibyamamare bitandukanye ryakomeje kuvuga yuko ari agace Trump yishyiraho kugira ngo ubwe amasakre cyangwa se akorere ubwicanyi ndengakamere abukorera abimukira baba muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngibyo ibyo nakubwira kuri IC agent. Niba nawe wajya kubona aba bantu bambara ama mask bihisha, ngibyo ibyabo n'imikorere yabo, ariko inkuru zabo zakomeje gututumba nyuma y'iraswa ry'uyu Nicole w'imyaka 37 warawe rashwe mu ijoro ryatambutse, aho bivuga ko yagerageje kurwanya inzego z'umutekano, ariko abaturage ndetse n'abari bari hafi ngo bakavuga yuko mu buzima busanzwe iri tsinda rya IC agent badakora icyo bashyiriweho, ahubwo ari inyamaswa zaje kugira ngo zirimbure Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Woraza kumbwira icyo utekereza kuri iri tsinda.